ya leo nimekimbia kulingana na venye nguvu yangu ilikuwa mahali inafikia. Nilijaribu kuenda lap ya kwanza faster, lakini mwili ikakataa. Niliona walinipita wote, lakini nikajaribu kuenda mpaka 250 meters. Nikaona nimeanza kufunga gap. Nikasema siwezi lose morale ama siwezi kufa. Hata tu nifuate. Kufuata kufika 120 meters tu nikaona kumbe nasafunga gap. Nikachikaza mpaka nimekuwa mshindi. Nashukuru Mungu sana.